The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. So alang kanimo magtutuo, let's go right away. The principle of 1 John 1:9 aron kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw. O alang kanimo dili magtutuo ang imong giatubang, dili ang isyu sa pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, magampot ta sa hilom. Amahan namong langit noon, salamat nila sa mga adlaw ngay mong padangat ka na mo, Diyos, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami karon, pinagis pagtudlo ka naman sa palang Espiritu Santo. Ug salamat nini nga among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ibasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. So, welcome once again. I hope you are in good health. O padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga Positional Truth that Believers Repose. Okay, kagahapon naghisgot kita bahin og tolerance. Now, kining tolerance ato nang naibawan is only related to believers. O kini applicable lamang ngadto sa mga magtotoo. Alang sa mga di magtotoo, impersonal love, dili tolerance ang ilang gikinahanglan. Kay bahin sa impersonal love, mao man ang tolerance. O ginumduman nato nga dunay duha ka matang sa mga magtotoo. Dili kay duha ka matang sa magtotoo, kundi dili duha ka matang sa mga weak believers. Okay? Just as there are strong believers. So, niadtong mga weak believers, mga maluyahon pa nga mga magtotoo, we should not condemn and judge them. Kay naatay tahas alang kanila. Instead, we should guide them, lead them to plug in doctrine. So we should not have arrogance, no inconsideration on the weak believers. We should have understanding. Sabto nato sila, consideration and tolerance ngadto ni ining maong mga maluyahon pa nga mga magtotoo. Maluyahon in the sense sa ilang espirituhanong pag kinabuhi. O kini sila gud mga legalista, kini mga weak believers, legalists. So they are intolerant also. Now, kitang mga magtotoo, gimanduan sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios, for our moment by moment use sa atong espirituhanong panginabuhi. Kita, being chosen of God, holy and beloved, ought to put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Naman na sa Colossians 3:12.
O diyan sa versikulo 13, bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint. Now, forgiving each other na nasa Grigong pulo nga aphiemi. Og ang forgiven is charizomai. Okay. Now, so Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint. Ato ta si Piso 4:12, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. Isaiah 43:25, even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake. So, balik tas Colossus 3:13, bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Now, kining complaint mo ni mulo ba? Reklamo. Now, ang atong Ginoong Jesucristo, nangutan na kanimo, magtotoo, do you love me? Mo ni pangutan na sa atong Ginoo, do you love me? Tubag, yes Lord, you know I love you. We love Him tungod kay He first loved us. Exodus 20 verse 6, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Now, kini ang open secret sa Dios for believers to use in life nga tumagamit kini sa atong kinabuhi. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, kining humble themselves, humble, bot pasabot nini, be teachable, nga matudluan. Kining seek my face, ang bot pasabot nini is to be positive to doctrine. Whereas ang turning from their wicked ways, mo kini ang rebound. So mo kani pahayag kanimo, pagpaklaro kanimo bahin ini. Okay? Now, taliwa sa mga suliran, mga pagpiit, mga pagsulay in life, mga tanadas itong kaugalingon. Unsa naman ang kanang kondisyon sa kong espiritual ng kinabuhi? Or what is the status of my spiritual life? Kay mo man ni ang main issue in life. So, regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny. Kinahanglan atong i-metabolize ang pulong sa Dios nga atong nakatunan pinagi sa teaching ministry of God, the Holy Spirit. Kay ang Episyo 4:12 god naghisgot kini, building up of the body of Christ. Ephesians 4:14, now you will notice nga nagsigi ko bat-bat din ni mga bersikulo. This has something to do with our lesson, of course. Ephesians 4:14, we should study God's Word, so we will no longer be tossed here and there. Pasa-pasa ka na lang. You will no longer be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect of God. Verse 13, forbearing one another
and forgiving one another, if any man, etc. Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Isaiah 43:25, I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Kita nimo, mo ka na ang pagkamatinumanon sa Dios sa pagpasaylo. That's God's faithfulness to forgive. Sabi ko nimo, sa diha nga usa ka magtotoo, tinir siya og pagdumot tingali ngadtos ubang tao, ubang magtotoo, arrogante kini siya. He is arrogant. And arrogance contradicts the spiritual life of a believer. Di yun masibo. Now, numdum ka sa tulo ka arrogant skills: self-justification, self-deception, and self-absorption. So Colossians 3:12 again, so as those who have been chosen, pinili of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Isaiah 43:25, I, even I, am the one who wipes out our transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, niyo sa kapunto akong dadon diya kanimo. Only God can forgive sins. Okay? So, klaruhan na. Ang Diyos lamang ang makapasaylo sa mga sala. Matthew 6:9 to 13 na diha, di ba, ang Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, etc., etc. Titus 3:5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Luke 15:22, but the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Now, tuod niya nasa ilaing punto sa doktrina kung dadon diha nimo. We don't have to ask forgiveness to be saved. Dili na kanang dili madawat ka na maong paghiha. Dili ta makapangayo og pasaylo aron kita maluwas. Dili. We only admit nga si Ginoong Jesucristo is the only Savior o nga kita nagatuo sa iyang buhat sa kaluwasan didto sa cross. Mao na. That's the issue. Timan din na nga we only admit nga si Ginoong Jesucristo mao ray bugtong manluluwas. Kung nga kita mituo sa iyang buhat sa kaluwasan dito sa cross. Just believe in the Lord Jesus Christ and you are going to be saved. Acts 16:31. Now ito sa Salmo 51, versikulo 4, against you only I have sinned. Si David may nagsulti nini. Now when it comes to forgiveness of sins, ang bot pasabot, post-salvation sins, kitang mga magtutuo, kinahanglan mo gamit
sa rebound technique. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao kana ang rebound technique. When a believer gets out of the operational divine sphere, unsa man ang iyang kahimtang? Karnal. O tungod sa iyang pagkakarnal, siya pagadisiplinahon sa Dios. God disciplines him. Anak man siya sa Dios. But when that believer rebounds, musugid sa iyang mga sala, ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, ang disiplina nga iyang atubang will immediately turn into undeserved suffering. Sabta gina. Okay? Dini atong ihunong ni o atong ipadayon ni ugma. Amahan namong langit nun, salamat nining grasya nga mong gitun-an imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma, aron kami magkapadayon nining among spiritual momentum. Salamat niya mong Bible study sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.